نداء الإسلام. الحمد لله الذي هدانا لخير الأديان وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وأكمل لنا ديننا وأتم علينا نعمته ورضي لنا الإسلام دينا فلا نعبد ولا نستعين إلا إياه. والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وأتباعه وتابعيهم إلى يوم الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا وعلمنا بما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Menjadi mga palanggungan haram Islam, sugpatan na tuin, pangadjian na to limabay, amuna in laungta pangasubo banghisyo in mabaya dumauhat sing kakuyakan niya haadlaw kana. Hisyo ring ha mga manusia makadawhat sing kakuyakan haadlaw kana. Kaya tagnaan taruon in panagnaan niya dahil mga sabab hubbullah amuna in pagkasi patuhan Rabbul Alamin paglasa pa tuhan na to Rabbul Alamin nasabot na to katantan in mga pakaradyaan buat malaingkan in sumuno pangadyan na to ini lamod siya rin ha mga kakuyakan sin Allah subhanahu wa ta'ala hinangon sin ipon niya. Amo na yung pag-ianon lang niya qiraatul Quran atau Quran mahamulya. Pagbasa sin Quran mahamulya na may tadi kakuyakan sin Tuhan Rabbul Alamin in pagbasa sin Quran atau in Quran mahamulya sabab lang nin Quranul Azim hablullahil matin. In Quran in siya lubid mahugot sin Allah subhanahu wa ta'ala. Amin sambil dia ak kita pagungungon doon halubid niya. Sabab bang kita nakagunggong doon halubid sin Allah subhanahu wa ta'ala na di na kita kapasaran sabab ito kanyan hangutod sin lubid dari kato in hangutod. In pagyanon doon han amunain pag-ianon akidah parsugpatan sin ipon iban sin tag-ipon. Amoy in subay matayim buko sin ipon in doon halong pangatayan niya in parsugpatan niya patuhan Rabbul Alamin. Hati niya tayim bukuhon niya roon amin di niya huwaron sibo dadum iban adlaw hakatan sin waktu subay in parsugpatan niya pa Allah subhanahu wa ta'ala tutug. Na doon hayan amoyad tuinding ha mga sabab di kita kapasaran sin Allah subhanahu wa ta'ala. Sabab in pagyanon Quran damikyan inyan lang niya sahaya sin Allah subhanahu wa ta'ala amoy in matarang. Imaana niya dihilan palita sin Allah subhanahu wa ta'ala in laum jantong na to. Bigi jantong na to bang in siya yaon biyubutang na to halom sin bigi jantong na to. Na in bigi jantong na to yan bang siya kabutangan sahaya sin Allah subhanahu wa ta'ala ring hasahaya niya tanto sadya wayroon na lang ta di na kita makabungko di na kita makasantok di hababaw sing gumiin hati niyari na kita makahinang dusa di na kita makarugtol sin piyang langan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Amo adto in pagyanon doonan hatin sa kaulaw lain kita halom hidayat sin Tuhan na to Rabbul Alamin. Na amo yadto. Na ang bihadto suway amo timbatukon sing kita niyo kataan. Sabab lang niya hisiyo-siyo in amuin lang ta amuin magpasad sing Quran na tanto sadya pasaran kita sin Allah subhanahu wa ta'ala. May ta sabab in Quran mahamulya amo na industur sin ini agama Islam. Amunin undang-undang sin agama Islam. Di kita mahinang Muslim
bang kitari mag-ingat sinhalawman niya. Sabab yaon doon katantan in hika kugdan sin amal ibadat na to. Hika amo sin amal ibadat na to. Iban hika tangkis na to dengha uno-uno na di kawayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Na amo yadto insuway bato kon sin tiap-tiap hambok deng kato tanyo sabab laong niya bangkaw ini nagpasad sin Quran biasa kaulaw di kau mabaya tumayma sin hidayat sin Allah subhanahu wa ta'ala. Sabab biya mo lo paragbus biyunsak in Quran. Nabang mo biyunsak in Quran tumtumaya tay manghod biyunsak mo in Allah subhanahu wa ta'ala. Nang mo siya biyunsak way na pagkalukalu in ikaw bunsakon niya. Hati niya pasaran na kau ini doon haamuin uno-uning kakahinang mo sa sumagawa tumtuma ingkatan hinang mo yan di iyan maway sabab aun magsusulat sin tiap-tiap kakahinang sin ipon di hababaw sin gumini. Amod tingkatan wayron tangkisan na to na laong niya ron hayaon in Quran bang mo piaruli amuin piyakay mo pabaran mo na laong niya hisiyusyo imamissarahan hangan sin atin niya piyamissarahan mo in Quran in ikaw di mapanghimuting si manusia. Sabab may taimbiyay ta mo kundain kay mo. Dahil nga Allah subhanahu wa ta'ala. Wayron makapanghimuting kaniya. Imana niya bang aun manghimuting singkabtangan mo yaon in piyang himuting niya in Allah subhanahu wa ta'ala. Hisiyon mamaus. Ang mga tao manghimuting pa Allah subhanahu wa ta'ala. Tanto sa jatuhan na Rabbul Alamin. Amo yan. Na, sarta lang niya, waman hakama bihi adal. Isiyo-siyo in manghukom kaniya at inahipang hukom mo yung Quran bukon inhipang hukom mo rin haak kalimang pikilan mo Quran inhipang hukom mo hibay taming kasabunalan dengan Allah subhanahu wa ta'ala tumayma di tumayma amo unin hukuman na inyan mabista kau adil doon han timindugin kaadilan mo sabab imbiyay ta mo hukuman bukon din kay mo hukuman sin Allahu subhanahu wa ta'ala damikyan hisiyo-siyo in hipanghinduaan niya in uno rain doon deng ha mga panghindua halam sing Quran yaon na hidayatan siya sin Allah subhanahu wa ta'ala hudiya ila siratin mustaqim hidayatan siya maun paraan sa buntul-buntul hati na hidayatan siya maun pa agama sin Allah subhanahu wa ta'ala sa buntul-buntul sabab in agama yan amo na in tiuntut kato sin Allah subhanahu wa ta'ala hipapahinang hipapaamal kato tanyo rendi hababaw sin gumiini hangkan kita piapan jari manusia amad to na laong niya bang mo hibutang haunahan mo yan hati niya di kau manaw paunahan bang bukunin umambit kay mo sara sin Allah subhanahu wa ta'ala maana niya bang bukunin umambit kay mo hukuman sara sin Allah subhanahu wa ta'ala na imbay ta doon hayaon lang niya sakahu ila ridallah au qadahu ila ridallahi wa ridwanihi wa jannati in ikaw laung taambitun maun palauman sin rida sin Allahu ta'ala iwan sin mga katan piyag rida niya doon halauman sin sulga yaon iwan na sin sulga sin Allah subhanahu wa ta'ala hirihil kay mo amad na waman ja'alahu khalpahu saqahu ilal jahim wa bi'sal masir. Isiyo-siyuin, biutang niya pahulihan niya in Quran. Hati niya, wala niya tiyayma. Amuin pala hilon niya, akal niya, iban simpikilan niya. Tiapok niya paulihan niya in Quran, sinin siya nagdaraawa Muslim, nagdaraawa tao makaingat, manjari palabihon niya, ingat niya ring haamuin Quran, kalam sin Allah subhanahu wa ta'ala, law niya saqahu ilal jahim in siya guyurun maun palawm sinar ka jahannam wa bi'sal masir amo na indatunganan sang ingi si mano siya adlaw kanakan amad to yung pagyanon doon na hasabab yan suway na to ingaton in Quran sabab yung pag-ingat kaniya wajib sarta bangkaw imingat kaniya ibadat magtuy-tuy wayron nalugpas magtuy-tuy ibadat
long niya, man arada dunya pa alayhi bil Quran. Bang kau mabaya sin dunya mo ini pag dunya mo, subay yadto in dumakay mo sin pag dunya mo in Quran. Mayta, sabab ikaw kaya tuntutan, kau mag-ibadat pa Allah Ta'ala. Subay in pag dunya mo, mahinang ibadat pa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bihan niya. Na, wa man arada al-akhirah pa alayhi bil Quran. Bang siya mabaya, amin, sin dito ha adlaw akhirat, tutungbasan sin Allah Subhanahu wa Ta'ala, subayra in urulun niya amura in panghindo sin Quran. Wa man aradahuma ma'an pa alayhi bil Quran. Isyusyu in mabaya lang kumun niya na dunya iwan akhirat, subayra siya di mig dahing hapang hindo sin Quran. Sabab inyan katantan parihara in ginawawaran niya halo man sin dunya ini na labi-labi tuod na dito ha, labi na tuod dito ha adlaw akhirat, sa adlaw kana-kana. Naamo yan to. Hasabab yan, subay na to halgaan. Subay na to pagmartabatan in Quran. Sabab hisiyusuin manghalga ikan niya, iba magmartabat ka niya, biyasin inipihalgaan mo, in Allah Subhanahu wa Ta'ala, iba nimpiag martabatan mo, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mahita, sabab in Quran, kalam sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalam sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita ba kawya tayo manghud? In kabtangan, hiyahalgaan mo, di mo ang kalupahan. Hangkan na matod pagkarungan ta kamaasan ta. Bin lang niya sing kamaasan. Mahal ka yan. Amuan lang niya imbin kamo sin apu na mo. Amuan imbinin sin pangkat. Inya to kabtangan si manusia hadya. In manusia amoy inhihalgaan mo yan, turi makarihil kay mo, karayawan. Ding mga kabtangan niya. Misan da in kabtangan niya tumarayaw. Buat malaingkan bang impuunan katandeng ha Quran, in tumungbas kay mo sing karayawan, amuin tagda po sing kalam yan, amunain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Madawat mo yan. Di malupas in panghalga mo. Bang bihad to, bang muhihalgaan in kabtangan sin apu mo, kaapu-apuan mo, pangkat mo, labi halgaan mo in kalam sin Allah Subhanahu wa Ta'ala, amuna in Quran, mahamul niya. Na doon haon lang niya. Wa man istakhaffa bil Quran faqad istakhaffa bihaqqillah. Hisyusyu imanggaan-gaan sin Quran na inyan biasa pantun kiyawa mo in kapatot sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wala mo tiukbal kaniya. Sabab in Quran subay tari gaan-gaanon. Subay ta halgaan. Sabab in Quran haamin ini umulin sadya kau kaniya, makabak na kau karayawan. Halgaan mo siya, makabak na kau karayawan. Sampay hihinangan kita aturan sinaka mata Islam, in Quran di mo manjari hibutang halantay. In Quran subay siya harapit mataas, dapit pataas mo. Hangkad ning kamaasan tabihan. Bang sila magdasing Quran, subay makaliw simpusod pataas. Atawa in kaywanan lutuhon nila hibutang hatasin o nila. Bihan, di sila amod tiniyaanad kanila. Bihan, sabab amuan impang hindo ini kamo sin mga maghindo kamo sin Quran sin mga bata-bata pa kami. Bihad tuin amun kalaguan sabab long niya di manjarian hibutang hauno-hauno. Iban di manjari butangan dahing hababaw niya sin uno-uno bihan. Na, amo yan, to sabab suway sa siya makatayim babaw rin nga kataan. So in kalam sin Allah Subhanahu wa Ta'ala subay makatayim babaw rin nga kataan simpya panjarin niya. Sampay rin kato, subay ra siya makatayim babaw. Hauno-uno pa karadyan, subay siya kataan makatayim babaw. Amuan, narang mo yadto, jakahan habihad to dyan hinang mo, tumtumaya tay manghudilan kau karayawan sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Habihad timpanghalga mo. Habang manangkan mo hialgaan sa babinyawn kalam sin Allah Subhanahu wa Ta'ala, in ikaw ng halga patuhan Rabbul Alamin. Na, sarta long niya roon haon. In mga sila long niya, hamlatul Quran, humul mahpupo na birahmatillah. In mga sila nagdarasing Quran, maana niya simpagyanon nagdara, haunurahon mo yung Quran. Dahon mo halon sin jantong mo. Hati niya subay mo basahon, hapalon, hitaw di. But bang daindiha ini, di siya kalumian. Di siya kalumian. Pakain-pakain kau manaw yaon doon.
Sarta inyaon mahinang katan palita mo hakabuhi mo. Biha. Na, in pag ini, tao doon haon, suway mo kahatihan, bangunin tiyaw mo. Biha. Biha si magtao kaw siniyaon, hiluon mo pa uno-uno na luluunan, katumtuman mo saan mang pilain taon. Katumtuman mo sa mang pilain liupian bihan, uno naman pilang kalupi bihan. Katumtuman mo katan. Na inyaon katan, tanway kaya lakihan niya, misan mo tiyum tumintiyaw mo yaon katan. Pagkain Quran, kaingatan mo yun haon mo yun biutangan sin tiap-tiap hambuok ding ha mga huruf niya, dahil ha mga katan sin kabtangan niya, inyad to katan-tan, aun timbangan niya sin Allah subhanahu wa ta'ala kay muhadlaw akhirat. Amo yan mga katotay manguran. Na, imaana niya biya musin kiyatok balinhak sin Allah subhanahu wa ta'ala haturan piyang hinduan kato tanyusin pamu na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hangkan na lang ni subay mo halgaan lagoon mo in kallam sin Allah subhanahu wa ta'ala sabab bang mo yan hialgaan inyan sahaya hirhil kay mo sin Allah subhanahu wa ta'ala bukon sadya hibutang halam sin daghal mo haadlaw akhirat tamungan kau sin Allah subhanahu wa ta'ala sin sahaya. Sahaya. Dahil nga panagnaan pa, magbutas na kau iban sin dunya ini, umalup madto pasusungon mo, in ikaw nagdara na sin sahaya ring ha Allah subhanahu wa ta'ala, amo hindi na kau malusot ha uno-uno na yung panawan labayan mo. Amo yung mga katautay manghuran. Na doon lang niya, in mga pakaradyaan, amin biyahe kasusa long ta makasusa ha mga katautay manghuran amin nagngan Muslim long ta mataod di majok jatukato mura-murahan hidayatan sila sin Allah subhanahu wa ta'ala bang sila makabatok ng maun pa Tuhan Rabbul Alamin sumanggop na hauno-uno pakaradyaan tumayma na sila sin kabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala sabab im mga yaon katantan long niya biya sila amoy in namo asih dahil hatuhan Rabbul Alamin bang sila rin mag-inu-inu sabab namo asih sila rin nga amin daraugan pag iyanon daraugan surga sin mga bariman biya sila namo asih biya sa kaulo rin na sila mabaya di na sila tumayma amo yan in pag iyanon na im mga yan katantan biya sa pantun wayron nagpaid daing kabuhi nila rin diha dunya ini. Biya sa pantun bisan sila buhi, imbistahan kanila patay. Sa mayta, patay in jantong. But in kabuhi sin jantong sahaya rin Allah subhanahu wa ta'ala. Nabangin sahaya sin Allah ta'ala nakatapok halom sin ini, jantong mo yaon na biya na sin agi, nagdarakaw sin palita daing hatuhan Rabbul Alamin, di nakaw malukpas. Sabab inikaw, aw na nagjajaga kay mo. Sabab ingkatan nagdara sin palita sin Allah ta'ala halom sin dagal niya, di pasaran sin malaikat. Pakain, jajagahan. Biyayta sin Allah subhanahu wa ta'ala halom sin kura. Laong sin mga malaikat, nahnu awliyaukum fil hayatid dunya wa fil akhirah. Nakita kau, kami injo majaga kaniyo, di kamu kapasaran. Sebab dia aksin Allah Ta'ala mga malaikat, papa, jagahan im mga tao nagdarasin sahayasin ini kalam sin Allah Ta'ala lam sin daghal nila. Nagpaparuli kanila bihan. Di sila ma ini bunsak long tara hindi halaw man sin gumi ini. Amo yan to mga katautay manghuran. Na sambil ini katantan, piyang daakan ka to hipapaingat. In pagpaingat ka niya, kung sadya mag-ingat kita simbaran-baran ta. Bang kita makaingat na, subay isab kita magpaingat. Sarta in pagpaingat tayad to, subay rayad to, karna sin Allah subhanahu wa ta'ala. Amoy in hinangon mo in katan, doon ha amoy kakuyakan sin Allah subhanahu wa ta'ala katan. Biyayta si Rasul sallallahu alaihi wasallam. Iqra'ul Qur'an. Wa'malu bih wala tajfu anhu wala taghlu fi wala ta'kulu bih wala tastakthiru bih. Biyayta sin Rasul sallallahu alaihi wasallam basahan yung Quran
impagyanon basahon doon haon pang ini long tapangan nalon in Quran, hatihon marayaw in Quran. Sabab in Quran mga katotay manghuran, nakauna paraing hakatan, wala pa kita ini, di matuhawawaw sing gumi. Way pa napadya to. Bihan. Na bang mo kitaon, doon haon basahon in Suratul Rahman, Ar-Rahman, Allama al-Quran, Khalaqal Insan, Allamahul Bayan. Panagnanayat, Al-Quran, Ar-Rahman, Tuhan Rahman, amo na yung bayang ulungon bayang kasihon. Kung ano mo madawhat in kasi iban lasa, urulon mo in, bahitaan niya. Maunin hinangon. Allama al-Quran, nang hindo sin Quran. At ineway pa kita, ini naon, piyang hindo na yung Quran. Sabab may ta, in Quran, yaon na halawom sin, ini jantong si mga malaikat sin Allah subhanahu wa ta'ala. Bihan. In hukuman sara, yaon na kanila asal. Bihan. Sabab may ta, in sila nag-iibadat na pa Allah subhanahu wa ta'ala. Nabihan. Napag-ubos, ang papiapan jari manusia. Ubos piapan jari, ang pahinduan sin, ini, amuin, pag-ingat, bihan, madto-madto. Allamahul bayan. Amuin hinduan sin amin makaingat na siya, tumayma, iban makaingat na siya, ini magminig si mangi iban si marayaw. Doon hayan. Hasupaya, kumakal in ibadat, amuin kababayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala, mimpiang daakan niya, piara ha mga daak niya. Labi-labi nain, pamuho na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pa mga umat niya, biya kato taniyo amuin nagdarawa umat sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Doon haon. Wa'malu bih. Iban lang niya, pag-amalan niyo. Hati sim pag-amal niyo, hati niya, hipang hindo niyo. Ubos niyo basahon, hatihon, ampa niyo isab, basahon pa amin hinduan niyo, pahatihon niyo, bihan. Wala tajpu anhu, ayaw niyo bunsaka. Ayaw niyo amuin pagyanon doon haon, di niyo misan dumulan, di niyo misan parulihon, wayroon inu-inu niyo, bihan. Wala taklufi, iban ayaw niyo ipag-abbo, in Quran, si mga kamo amin nakaingat na, namasa na biha, may ta, sabab mahinang lupa sinamal niyo. Wala takulubi, iban ayaw niyo hinanga kabuhianan in Quran. Ayaw niyo hinanga kabuhianan. Wala tastaksiru, iban ayaw niyo pagpakita-kitaan in Quran. Sabab yung mga ini, jumadya to sa ini. Im mga tauhi pag-abuin Quran, im maingat mamasabihan, wayroon pangannal do kaingdeng sin magpaluoy, bukon im maksud doon amin biyayta doon pag-ianon tadabbur, amin kannalon bang unim bayta sing Quran. Sa sumagawa, bang kaulakan na sing kaibanan magdurungog, Allahu Akbar, na mapuspusi sab sing kuyag bihan. Na yadto piyang langan ka to asupaya ri malupas sinamal ibadat ta. Bang kita mamasa subaylong niya iban tadabbur. Hati niya kaya kanal marayaw. Karena doon hayan, bang kaulong niya makasambahayang doon hapag sa sambahayangan. Ampain ikaw hapal mo in Quran. Ampaon nag-imam dugaing dengkay mo. Nabukon kauroon ka na imaksud bang hindo. Bihan, hawak to yaon. Bukon, in ikaw makad, kanalon mo bang unim biyaras sa niya. Bihan, sabab in ikaw tao makahati. Bukon imaksud niya amuin, iniunuhon mo siya. Long ta, impangatod mo kanya wala nakaamo. Dito pon mag-imam, magtubihan. Amo at timpanghati niya, sabab muna biyayta sin, ini, Rasul sallallahu alaihi wasallam, in Quran mahamulya pianaog sin Allah Ta'ala, hapitu, ini, lahjah. Hati niya, pito kajinis, amo indahan,
bihan nang kanabuk waktu Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu nakarungog bihan sin ini pagbasa sinambuk magtuy niya gianggot biya man to para Rasul sallallahu alaihi wasallam long sin Rasulullah may taisabyan ya Umar long niya Rasulullah nagbasa sa bukon habiya sin pagbasa pagnaog sin Quran abihad tulong niya nalong sin Rasul sallallahu alaihi wasallam katoy kuno basa piyabas sa amuin gianggot hi Umar ibn al-Khattab na pag-ubos niya namasa long sin Rasul sallallahu alaihi wasallam biyahan long niya ingka naog biya simbasahan mo yan nalong niya Umar basaha kuno isab biasa ni isab sin Umar ibn al-Khattab habasahan isab amin kihatian niya ay pagbasa long sin Rasul sallallahu alaihi wasallam hakada unzil biya day sabhan long niya ya Umar in pagnaog sing Quran habiya simbasahan mo isab yan na sabab long ning Quran nazala ala sab'ati ahruf sabab long ning Quran naog sin Allah Ta'ala marikako hapitong kajinis basahan bihan naamo yan nada kalalong taindahanan niya ito haruga dahanan na imian kaurom sinya to sa kalikurik day sabtoy bihin ni sa ni mga jumadyato halaw man na to ini magdiskasin tao bihan sin insibo-sibo kurik biya na si mga madhabian bihan na aun waktu im mga tao dumadimiskas bihan na kulang pa isa biya mga panghati bihan na amo yan to nasaway na to at tubatukon di kita manjari amin sa roon-doon bihan manguan ini amin dimihil ini gaggatha hambok tao bihan labi-labi na bang mataod mano siya doon malapay makauno na may nang tulong ta sakit halomsin pangatayan nila mahinang biya kasasawan bihan iban talion nila yan yung mga pakaradyaan ito amin makananam siya long in mga tao nag-aakad bihan na pagjamaa ito along niya malukay na to hinang tay ni wala nakaamo na parahal amo isab kimukugdan na amo siya ito niya biya mga parkala di manjarita pajatuhon habihad to. Damikyan in Quran mahamulya beita kato halam sa Quran na suratul Isra ayat siyam inna hadzal Quran yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minina alladhina ya'maluna as-salihat anna lahum ajran kabira. Beita kato sin Allah subhanahu wa ta'ala in Quran mahamulya manghidayat ha mga sila amuin makapaamo ataw along ta makapakugdan sin amuin kakahinang piyang daakan sin Allah subhanahu wa ta'ala makapatindog sin mapatut patindugon paamuhon bihan sabab in katantan piya aamu kato taniyo sin Rasul sallallahu alaihi wasallam bat banghad jaba kita niyo ni makad apang hindo sin Rasul sallallahu alaihi wasallam bang biadiin na inyan katantan way sini pagsulang manulang bang in uy nam to harap madto katan sabab nabiyabay ta sambil sing Quran wa in tanazatum fi shay'in farudduhu ila Allah war Rasul bang kamuri na magkugdan di magamu magbarsalahan na kamo perkala pag-akama uy kamo paruwa amin piagbin sin Rasul sallallahu alaihi wasallam unim piagbin niya Quran iwan sin sunna niya bihan na magbing kita madto bukon kita magbing madto pa kansyo tumpukan bihan embiya sa kaulawla insulga subay lumabay hambok tumpukan niyaon ang patay moon sin Allah subhanahu wa ta'ala nabukon bihayad to subay inlabay reng hariaak sin Allah subhanahu wa ta'ala but indiaak sin Allah subhanahu wa ta'ala nagpasampay sin agama way nakakanap sin agama in kaniya katan unuin di akan sin Allah subhanahu wa ta'ala kaniya amuhad jatun hibayta niya di siya magganap di siya magdagdag in Rasul sallallahu alaihi wasallam la yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha in Rasul sallallahu alaihi wasallam di siya magbisara di niya hipaglagtik indila niya buat malaingkan subay wahi daing hatuhan Rabbul Alamin puunan daing ha Allahu subhanahu wa ta'ala ampa inyad to katantan ini hikabayta niya sabab niya to ring ha Tuhan na to Rabbul Alamin na manjari in Quran mahamulya
ilmo panagnaan biya na sin biya takain na ito. Panagnaan ilmo deng hakatan ilmo. Sabab amo yaunin najukop na roon insara sin Allah subhanahu wa ta'ala halaw man niya katantan. Halaw sin hanggatos upat kitab pianaog deng hatas sin langit pamangaraak sin Allah subhanahu wa ta'ala na laong niya in hanggatos upat miumos sin Allah subhanahu wa ta'ala pa upat kitab. Kitab Taurat, Injil, Zabur, iban sin Quran. Pag-ubos in upat yaon, miumos sin Allah subhanahu wa ta'ala, pahambuk na kuman kitab, amo na yung Quran. Imana niya, in Injil, in Zabur, in Taurat, iyaon nakatahan halom sin Quran. Mahamulya. Biya. Na pag-ubos, miumos pa yaon harap palawom sin suratul Fatiha, in Quran, yaon nakatantan halaw man yun, hangkan na in sambahayang nato, basahon mo in Quran deng haalip lam, sampay pabinnas, halaw sin sambahayang di ka makabasa sin suratul Fatiha, di tayo maun sambayang. So makawa, bang mo nabasa in suratul Fatiha, di ka makabasa misan hambuk ayat na halaw sin Quran, tayo in sambahayang. Amo aning piagbidaan, mga katotan mga. Na, amad din subay, ini hatihon na to marayaw. Na labi-labi na, in Quran, in katang sin ini panghindo, atawa paghapal ta sin Quran, pagbasta sa sin Quran, ayaw pakari dihilan pahala sin Allah Ta'ala, namas sa kaniya. Misan in dumungog kaniya, rihilan da sin Allah Subhanahu wa Ta'ala pahala. Bihan. Nabiya din na bang ikaw imiyasa, baran mo, inyan katantan. Di kau nahipo sin ini karayawan. Ang pabiyay ta dun haon kato taniyo sin ini Rasul sallallahu alaihi wasallam ding hadis niya riwayat Ibn Mas'ud qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man qara'a harfan min kitabillahi falahu hasanah wal hasanatu bi ashri amthaliha. La aqulu alif lam mim harf walakin alifun harfun lamun harfun wa mimun harfun. In baita sin Rasul sallallahu alaihi wasallam hisiyo in nakawas sa hambuk huruf daing hakitab sin Allah Ta'ala muna yung Quran mahamulya tungbasan sin Allah Ta'ala kanya karayawan hambuk karayawan. In hambuok karayawan lipaton sin Allah subhanahu wa ta'ala makahangpu. Nalong sin Rasul sallallahu alaihi wasallam bukon in biyayta Qur'an hayni in alif lam mim bat hambuok na huruf. Malainkan in alif huruf, in lam huruf, in mim huruf. Hati niya in tiap-tiap hambuk dayong huruf, alif lam mim, tu in taod sin huruf, lipaton makahangpo, katluan magtuy-tuy in karayawan, hirihil sin Allahu subhanahu wa ta'ala. Kita kamo yan in kalagguan, dirihilan kato taniw sin Allahu subhanahu wa ta'ala. Na, in mga ini mataod doon haon, amoy in madawhat na to, dayong hapangdaakan ini. Sabab, hambuk hadya, biya mga masabot ta. Biya sin suratul Fatiha. In suratul Fatiha, bang mo itungon in huruf niya, in taod niya hanggatos taghangpo tagtu huruf. Na, halawm sin hanggatos tagtu huruf, in suratul Fatiha, mabasa mo halawman sin 5 waktu. 5 waktu, 2 rakaat sin subuh, 4 rakaat sin zuhur, 4 rakaat sin asar, 2 rakaat sin maghrib, 4 rakaat sin isya, hangpo tag 7 rakaat. Hati niya makahangpo tag 7 ko, mamas sa halawm singkatan, sambahayang 5 waktu. Na, bang muyad tulipaton, in hanggatos taghangpo tag 2, ini huruf, pahangpo tag 7, makahangpo tag 7 mo mabasa, in ini
nabasa mo yaon, intaod niya, hirhil kay mo pahala, hangibo siya mga katos tagkahuan tag isa, hurup. Bang siya lipaton makahangpo, in pahala hirhil kay mo sinallahu ta'ala, hangpo tag siya mga iburuang gatos hangpo, karayawan deng Allah subhanahu wa ta'ala. Nabiya din na mga kataw tayo manghuran, bang kau nagsambahayang nahapal mo ini Quran. Atawa pila-pila na rin nga mga nahapal mo misan haupo dyan surah. Haupo surah, mataod na yaon hurup mabasa mo. Nabiya din na bang maurul mo sunnah sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Biasin mga subo Jumaat, tiap-tiap subo Jumaat, in pagbasahon sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, harakaat panagnaan, basahon niya amin surah as-sajdah. Amin aun sujud niya, sujud tilawa. Hambuk surah. In rakaati karwa, suratul insan. Na ito nga, yatay manghud, intaod si mga hurup yang kataan, ang pamulipat na makahangpo. Bang pila hikaril kay mo, hasubo Jumaat sadya, hawak to subo. Bihan. Nabiya din na bang tiap-tiap, waktu yaon, matao din mabasa mo rin nga mga ayat. Inyad to bang sa upama, ikaw magsambahayang isa-isa mo, buat malaingkan bang sambahayang ini ikaw miyakad sa jabihan, subay mo kanalon amuin biyawas sa sin imam. Miyamakad kawya sa pantun nagbas sa iban siya. Sarta hiya hati mo marayaw, iingat, amuin long ta kamaksuran bihan, bat amod din pag-ianun tadabbur. Kaya kanal mo bang unuin, kawayaan sin Allahu Ta'ala roon halaw man sin amin surah, biyak bat mo yaon. Naamod to mga kataw tay manghuran, amuin deng ha mga karayawan long ta ini hasil na to doon ha amuin Quran. Na ini katantan pagkasya lamod deng ha mga ini kaugan kakuyakan sin Allah subhanahu wa ta'ala hinangon sin ipon niya, inyan katantan tumtuma kalasahan na kaw sin Allah subhanahu wa ta'ala. Iwan yan na kaw halaw man sin pamarihara niya, di na kaw kapasaran. Doon hayan. Hatat kala, hinang katan, karna niya. Ayaw hadya isab, ikaw roon haon, mag-itong na sinahinang mo amma, lipanuisuy mo pakataan. Long niya bihayin kami, nagsambahayang bihayin kami, bihayin. Ayaw na inyad to. Tauan hadya roon kayo mo, isa-isa mo, sarta, pangayuan mo tawfik pa Allah subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, tayo maakamo, inamal na mo yad to. Tayo maakamo, ya Allah, inamin na hinang na mo yad to, ya Allah. Na amuan sabiri panghinduaan na to pa Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nusina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Allahumma ya Tuhan namu, kalasahi kami daing hapar sa babansing Quran, iban papanjariha kamu in Quran amuin imam namo, hati niya dumasing katan pakaradyaan namo, amin yuurul namo asupaya kumugdan ninang malibadat namo. Sarta papanjariha kamu sahaya, halawm sin jantung namo sampai pahiudyot pamaranan namo. Iban papanjariha kamu hidayat, iban rahmat daing kay mo ya Rabbal Alamin. Ya Allah ya Tuhan namo, patumtuma kami si mga uno-uno na daing kaniya, patumtuma kami rain kaniya, daing ha Quran mahamul ya si mga pakaradyaan kaya lupahan namo. Ya Allah, hindui kami rain kaniya si mga katandi namo kaingatan. Iwan rijiki kami ya Allah simpagbas sa kaniya, amin timibot kami mamas sa kaniya. Dum adlaw, ana al-layli wa atrafan nahar, waj'alhu lana hujjatan, iban hinanga kamu yan, amin dumapit kamu hadlaw akhirat ya Rabbal Alamin. Sababin Quran, mga tay manghud, aun waktu, biyay kato tanyo, na
mahinang nato gapi, iban mahinang nato kuntara. Bang nato kiuntara ing Quran di hadunya ini, mahinang nato siya kuntara hadlaw akhirat. Bang nato siya piaruli marayaw, iayupot marayaw, parulihon kita sing Quran, iban ayuputon kita marayaw hadlaw akhirat, sampai makasuod kita ring mga sapaaton sin Quran mahamulya dito na sa timubtubing pangadyan na to. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah. La ilaha illallah. أشهد أن محمدا رسول